खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। रायजोआव फिन आरोबाव जापानिज एनकेफेलाइटिसजों सन्देरनाया बांबोगासिनो दङ। फिन आरोबाव बरपेटायाव जापानिज एनकेफेलाइटिसजों साग्लोबजानानै सानै सुबुंनि जिउ गोमादों आरो साब्रैनि देहायाव बे बेरामखौ मोननाय जादों। जापानिज एनकेफेलाइटिसजों सन्देरजानानै जिउ गोमानाय सुबुंखौ सुभाष चन्द्र बैश्य होननानै सिनायथिनो हादों आरो गुबुन सासेखौ 20 बोसोर बैसोनि जाहिदुल इस्लाम होननानै मिथिहोदों। बेराफारसेथिं गुबुन गुबुन जिल्लानि गासै सा 18 जन सुबुङा बे जापानिज एनकेफेलाइटिसजों गाग्लोबजानानै फाहामथाय लागासिनो दङ होननानैबो खौरां मोननाय जादों। चिराङाव हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ स्रोदै फालांगिरि खालामग्रा दुथां हान्जानि गासै सा 9 सोद्रोमाफोरखौ हमनो हादों हाग्रा बिफाना। हाग्रा बिफाननिफ्राय मिथिहोनाय बादिब्ला उल्थापानि एरियानि सिखना जोहोलाव हाग्रामा ओनसोलनिफ्राय मा 8 मोननो थाङै सनालि मोख्राफोरखौ हमनानै लाबोनाय समाव कासिकत्रा राजा लामाया पुलिसा बिसोरखौ सेबनानै हमदों आरो हाग्रा बिफाननिसिम खौरां हरदों। उननि समाव बिसोरखौ सिडली थानायाव हमनानै लाबोनाय जादों। हाग्रानिफ्राय हमनानै लाबोनाय सनालि मोख्रा मा 8 फोरनि मादाव मासेया जिउ गोमाबाय होननानै मिथिहोदों। बे हमजानाय सुबुंफोरनि मादाव सासेया बांलादेशी आरो बेनि मादाव साबाया सोनाब बेंगलनि आरो साथामा आसामनिनो होननानै मिथिहोदों। बिसोरखौ हमनो मोननायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय WBO6Q3577 नम्बरनि गंसे स्कर्पिय' गारि आरो गंसे AS26A5190 नम्बरनि टाटा नेन' गारिखौबो हमनो हादों। बिसोरनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय दायो आयेन बादियै राहा लानाय जादों। कक्राझारनि गसाइगाव महकुमानि 1 नं जारागुरियाव सासे बर' आबादारिनि अबथिरायै जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला जारागुरि गामिनि रेपेन्द्र नार्जारिया फोथाराव माइ आबाद मावनो थाखाय हालेवबाय थानाय समावनो हरखाब मिथिंगानि गिख्रंथाव सारअन्थाइ गावनाय अबथिरायै जिउ गोमादों। मिथिहोनाय बादिब्ला फुंनि 5 रिंगासो समाव फोथाराव हालेवनाय समावनो जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। आबादारि रेपेन्द्र नार्जारिजों लोगोसे मासे मोसौआबो सारअन्थाइ नांजानानै जिउ खहा जायो। फरायसाफ्रा फोरोंगिरिफोरखौ सनमान खालामो नाथाय आथिखालाव फोरोंगिरियानो बेनि सोलाय फरायसुलिखौनो गाज्रि नोजोरजों नायनाय, फरायसुलिजों देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय बायदि मुगैथाव जाथायफोर जानायखौ जों खोनानो एबा नुनो मोनबाय थायो। आथिखालाव थारैनो बेफोरबादि गाज्रि मुगैथाव जाथायफ्रा बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ। बेबादिनो एखे जाथाय जादों नलबारियाव। नलबारिनि बिहामपुराव फोरोंगिरिया फरायसुलिखौ सिनाहारि खालामनायनि गोख्रों अजद होदों फरायसुलिनि नखरनि सोद्रोमाफ्रा। भुगिनांनाय नखरा बे जाथायनि बागै थानायाव गसर होनायनि उनाव दायनिगिरि अरबिन्द द मुंनि फोरोंगिरिखौ फरायसालिसिम थांनानै एरेस्ट खालामहैदों। नाथाय फोरोंगिरि अरबिन्द दआ गावनि हेंथायै थानायाव गसर थिसनदोंब्लाबो गनायनानै लायाखै। गावखौसो उल्थायै फरायसुलिनि नखरनि सोद्रोमाफ्रा फासायहोदों होननानै मिथिहोदों। नाथाय पुलिसा बेनि बागै जेबो फोरमान रोखा होनो हायैनि थाखाय थानायाव लानानै थाङो। আমি বিপিএফে যেতিয়া সরকার চলাই আছিল এই সময়তে এই BTCত ভাল এটা গেট বনাব লাগে দিছপুৰ নিচিনা বা বহুত মুঠতে ভাল এটা গেট পঞ্চায়তত বনাব লাগে বুলি আমাৰ ডিচিশ্যন লোৱা আছে আৰু এই গেটখন কেনেকৈ হ'ব লাগে এইটো গোটেই কনচেপ্টটো আমিয়ে বনাই গৈছে। আজিৰ দিনত এবাৰ এই BTC ছেক্ৰেটাৰীৰ গেটটো আমিয়ে বনাই গৈছিলোঁ। আমাৰ দিনত আমি কমপ্লিশ্যন কৰিব পৰা নাছিলোঁ, ফিনিচিং দিব পৰা নাছিলোঁ। কেনেকুৱা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কালচাৰবিলাক যাতে ইয়াতে ৰিফ্লেক্ট হয় এই ধৰণৰ গেট বনাব লাগে এইবিলাক কনচেপ্ট আমাৰে আছিল, আমি বনাইছোঁ কিন্তু ফিনিচিং হোৱা নাছিলে। কিন্তু এই UPPL দিনত যেটো ফিনিচিং কৰিছে ইয়াত কিন্তু এটা ডাঙৰ কিবা থাকি গ'ল যে যিটো বস্তু কনচেপ্টত নাছিলে সেইটো ইয়াত আছে, সেইটো হ'ল আফচুৰ চেম্বল। ইয়াত আফচুৰ চেম্বল দৰকাৰ নাছিলে। যদি থাকিব লাগে BLTৰো ফ্লেগ থাকিব লাগিব, NDFBৰো ফ্লেগ থাকিব লাগিব, আফচুৰো ফ্লেগ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব। তো সেইকাৰণে এইবিলাক ফ্লেগ কিয় এনেকুৱা জাতীয় চেম্বলটো কিয় এনেকুৱা চৰকাৰী গেটত কিয় ৰাখিব লাগে এনেকুৱা ভাবি পেলাই আমি চিন্তা কৰা নাছিলোঁ বা আমি ৰাখা নাছিলোঁ। BLTয়ে চুক্তিকাৰী হয় প্ৰথম, ইয়াৰ চেম্বলটো আমি ৰাখা নাই। আফচু চুক্তিকাৰী হয়, ইয়াৰ চেম্বলটো আমি ৰাখা নাই। বা NDFBয়ে চুক্তিকাৰী হয়, ইয়াৰ চেম্বল আমি ৰাখা নাছিল। কিন্তু আজি ডিচিশ্যন হৈ গ'ল যে ইয়াত যেহেতু NDFBয়ে চুক্তিকাৰী হয়, আফচুও চুক্তিকাৰী হয়, BLTও চুক্তিকাৰী হয়, এই তিনিটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ চেম্বলটো এই গেটত থাকিব। এইটো আমি অকল এফচুদি নহ'ব, NDFBৰো থাকিব, BLTৰো থাকিব, বাছ চুক্তিকাৰী হিচাপে।
এইটো আমাৰ ইচিত আজি ডিচিশ্যন হৈ গ'ল এই দুটা একটাটো হ'ল নতুন গ্ৰীণফিল্ড লোৱা বিছমুৰিত একটাটো হ'ল এই BTC ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ যিটো গেট ইয়াত অকল আফচুৰ চেম্বল নহয় NDFBৰো চেম্বল থাকিব লাগিব BLTৰো চেম্বল থাকিব লাগিব তিনিটাৰো চেম্বল থাকিব এটা এটা এইটো আমাৰ আজি ইচি ডিচিশ্যন হৈ গ'ল এইমতে এই গেটখন হ'ব গেটত কনচেপ্টটো গোটেই আমিয়ে বনাইছে জাষ্ট ফিনিচিংহে বাকী আছিল এইটো প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ দিনত ফিনিচিংটো ভাল কৰিলে ভাল হৈছে আৰু কিন্তু এই চেম্বলটো নাছিল BLT চেম্বলো নাছিল NDFB চেম্বলো নাছিল বা FC চেম্বলো নাছিল আমাৰ কনচেপ্টত